bien bonsoir, ça dépend de l'heure de vidéo et puis tout, ça dépend du côté où on regarde vidéo. Nous disons merci à tout le monde, à chaque monde qui a vu la première vidéo. Et bien, il y a des gens qui t'a posé question, qui t'a dit qui ça, il a bien besoin pour être capable de rentrer dans le plan. Premier, ça a bien besoin pour rentrer dans le plan, il a bien besoin d'un patron, ça veut dire un monde qui travaille pour lui. Il y a un monde qui paye un salaire. Ça, c'est nous, ça a bien besoin pour capable d'aider, pour capable rentrer dans le plan. Patron lui-même, qui ça a besoin? Il a besoin de faire un contrat ensemble avec vous, soit, oui, un contrat qui dirait une année, il peut aller dans TSS, il dans TSS, il a enregistré en tant qu'employé qui travaille ensemble avec qu'on y a au même personnel, on a besoin d'un passeport, on a besoin d'une carte électorale, on a besoin de naissance. Pendant qu'on fait trois pièces, c'est trois pièces qui vont réunir ensemble pour être capable de documenter ça. Il y a une raison qui fait remettre tous les trois pièces, raison qui ça en dessous. Plan de registro. Miren, ¿cuál es el mayor problema para nosotros? Se hizo, doctor, hace 4 o 5 años, un plan nacional de regularización en el cual supuestamente 200.000 extranjeros indocumentados lograron por lo menos acercarse a la regularización. Entonces, lo que estoy planteando ahora es que si yo tengo 50 haitianos en mi finca de mango, yo voy a regularizarlo. Sí, la única diferencia es que, por ejemplo, ahora usted va a tener que tener un contrato que anteriormente no lo tenía. Si usted tiene sus 10 nacionales en la construcción suya, porque usted es ingeniero, usted va a tener que hacer 10 contratos a ellos. Va a tener que inscribir una TCS, va a tener que solicitar... Pero si no tiene documentación, ¿cómo lo hacemos? La mayoría, el 90 o quizá más. Pero vamos a comenzar con los que tienen pasaporte, los que tienen cédula haitiana y los que tienen acta de nacimiento haitiano. Pero vamos a optar por esos 3 documentos, aceptárselos los 3. Porque de alguna forma tenemos que comenzar a organizar este desorden. ¿Y qué tipo de documentos, qué tipo de estatus migratorio se le otorgaría? Carnet de trabajador temporero no residente, por 1 año. Okay. Al año se venció el contrato, usted decidió no renovarlo, bueno, usted tiene que regresar a Haití. No. Si usted decide renovarlo y él cumple con los requisitos, se le puede renovar otro año. Se nos acaba el tiempo, hay 2 temitas ahí. Y usted señaló que cuando es el caso, ustedes los cancelan. El caso de Baní, nuestro pueblo, llamó la atención que el Duro, que era uno de los promotores de esa banda, estaba trabajando en esta administración de gobierno, en migración, y que usted lo canceló. ¿Cómo es eso? O sea, esa gente alcanzan esos grados ahí para trabajar. Fue un caso cuando el accidente de migración en México, ¿no? Había un persona de esta que trabajaba y lo cancelaron en julio, usted señaló en un comunicado. Sí, esa persona apenas trabajó 2 o 3 meses. Creo que 3 meses, si no me equivoco, estuvo en nómina. Y llegaron unos reportes de que no se estaba manejando de la mejor manera. Tan pronto me llegó el segundo reporte, nosotros mandamos a desvincularlo. Ese fue el que organizó el viaje. En migración, él está dentro del expediente. No sé el grado de complicidad de él, pero sí está dentro del expediente. Nosotros en migración, yo siempre lo digo, se me pueden pasar cosas. Yo no soy Superman para tener vista de rayo X en el país entero como en migración, que son 9 aeropuertos, la frontera completa, todos los puntos que tenemos. Pero sí, las denuncias, querellas, pruebas llegaron a nuestra mano, hay un régimen de consecuencias. Sobre ese joven llegaron a nuestras manos denuncias que nosotros entendimos que debieran atenderse y fue cancelado desde julio. Por eso me sorprende cuando la prensa dice que trabajaba en migración. No, hace 6 meses trabajaba en migración. Pero salió en algunos casos así que ya estaba desvinculado. Sí, fue desvinculado en julio del año pasado. Eh bien, raison, c'est parce que yo connais, si yo ouvert un plan pour Haïtien yo, en pile Haïtien qui sorti en Haïti, pour yo vin faire papier parce que yo tandi yo ouvert un deuxième plan pour Haïtien yo. C'est pour raison ça qui fait yo mettre pour moun sa joindre 3 pièces yo, parce que soit en Haïti, il y a un pile monde qui soi-disant pas un passeport. Comme ça tout, il y a un pile dans yo qui a un passeport. Mais tout, est-ce que moun sa a besoin un patron qu'al enregistré yo dans TSS? Le difficile parce que moun n'a pas reconnaît tout, il pas enregistré.
Ou sot tande ki sa mte di wap gen bezwen. Wap gen bezwen patron li men la boy nan TSS ki se Trésorier Sécurité Sociale pour capable enregistrer dans plan. Et bien depuis qu'on y a ou même tamé parler avec moun wap travailler ensemble avec lui pour capable faire rentrer dans plan ça. Yo poko di est-ce qu'il y a touché l'argent ou bien non, mais semblait ça c'est gratis qu'il y est. Même gens ensemble avec Première, malheureusement, il y a un peu de monde qui te dépensé. Pour capable partager première vidéo ensemble avec vidéo ça pour un pile haïtien capable connaître un nouveau plan qui pourra ouvert pour haïtiens. Et bien ou même sur votre cours abonner à la chaîne là pour l'aime la vidéo là commencer m'abdou yo commencer. Pas oublier pour capable abonner, partager, like vidéo. Merci parce que vous suivez TV Mon 6.